米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dalam ikan siya kita, topi papuli no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay malo ichel no mita kusuar no kawas. Ato malo sapatama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。Isakatizay a Korinto, tusa kusapaw at sepang, sa kapito at tusir suasa. At lihay ko kasasi ruma-ruma, no pipahapinang no pangzalay at lingo, to nipikapot ningda ititaanan, o katsatay to sa kachipos ita a maamin saan. 哥林多前书12章第7节说，为了使大家都得到好处，圣灵在我们每一个人身上所彰显的也各不相同。Salikakaaw, katlufa ato masasiruma ko nipapulian no pangzalay atingo a ruzek o sa pakalamat no kawas ititaanan ko nini. To sa katanang tegaw no pitier no mita, ato sa kangaayaw no alumanay a tamlaw。圣灵赐下了丰富和多元的恩赐，这乃是上帝的祝福，使我们的信仰更加坚定，也使许多人得益处。米多伦给大，我们同心祷告。Matumesay ko siniatla at tapang akawas, mikan siya kami. Pakainian iso ko tayar no pangcaray atingo, ami papri itamianan, to katufahay a rutsek. To sa katanagtagaw no atinguan a orip no niyam, ato sa kalumataw no orip no alumanay a tamlaw。恩典的主，我们感谢你，借着圣灵动工，你赐给我们丰富的恩赐，使我们的灵命更加坚固，也使许多人蒙福。Bagay ni dalam anay ang anganutapang si Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalumut no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。